Nakalian juga Voice of the People Party nilai wan sinis po SP office ban ujor dak FIR halor kawi ka post ke belatho dak kawi ka account ju breu ne ka breu bai ka teng VPP den bai ka ni ka post ula sapriang akawi ka group ka ba khot ka lempung ki phone kari te kani ka post ka ba belatho di persya eu MLA jo kan kram constituency pa Arden Mila go semoi badai Presiden juga Voice of the People Party. Nakalian juga parti nginasim kaya kan kam bangin sudai ban ai ka FIR. Namar boleh kajing thok nalong si bapalat bakalong kiktian ki baklam akor ki balapun thok dia ya kalong renyang jong i. Am di tangkata. Kelah tak mat yong ru ya ka yeng kesem jong i ya ka konstitusi ya ka parti ba ya ka ri jong i por kowe. Teror kan ni layo ban wan ai team ta wala mi kendu ya ESP makidan nak duty nak tingwan jong presiden juga di India ndeng layo ban ICT bakla receive through ICT bat ni kermen bakin le ya bulan kam ban wat ni gibreu bakin penciptom ki kakum ka ai nakalian juga parti ni kentu ya ki pajba ba lada pidon kanu kajing sngeu mapidi ban kentho la kede ki mi khmat la de ya no kimdai kim ban penukam ki tieng bakam akor ba tak mat yong ya ke GM joki namar ba ki bri ki batai ki kam pat ba kila ban mi khmat ban train on tak ting pha lada PB nok tilang dai ba kin ke tho ta hukum kam dei tena kalian joka parti ngi ketui ki pat ba benin nang ni khmat ki di ban pikir hukum ban tho kum tu baru ya kalian joka tak kulit baka ki bos sarkar mo makin dapat kan ya kan hukum penukam ki bri ki social media akhirnya ki kunti pemerintah namar ba baik social media ke harap ki babun kiliang ban pau ki ndrai bai kata pada ya ka personal life jong ki brio nani ban kentho ya mom dei ban deler kan dei kom pat ni di ban long pikir kan pemerintah